icyo nabifuriza ni ugukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose, Imana ikomeze ibabe hafi kandi mugendane nayo. Nkomeje kwifuriza icyumweru cyiza abakristo bose ba Kiliziya Gatolika, izindi nsengero zose zisenga ku cyumweru, mugire umugisha kandi mukomeze musengere abatibuka gusenga, abatibuka kujya mu nsengero, abatibuka kwiragiza Imana, abo bose mukomeze mubashyire mu maboko y'Uwiteka Imana. Anakomeza kwihanganisha umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika uri muri diyoseze ya Goma, wabuze tate, umubyeyi ukomeye wa Kiliziya Gatolika hariya muri diyoseze ya Goma, ariwe Musenyeri Faustin Ngabo. Turaje rero kugira ngo n'ubundi ejo twavuga ko ari byo birori bya nyuma byari byo guherekeza Evêque Emerite Faustin Ngabo, aho yaherekejwe mu cyubahiro gikomeye na bamwe mu bayobozi nk'uko mubona ba Alliance Fleuve Congo, abasenyeri baturutse mu bice bigiye bitandukanye, abapadiri baturutse mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu Rwanda, muri Uganda no mu yandi madiyoseze yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse n'abandi bihaye Imana bagiye batandukanye, harimo abafurere, abasere, abo ndavuga abamasera n'abandi bagiye batandukanye, ndetse n'abamisiyoneri d'Afrique ndetse n'abamisiyoneri bo ku isi yose, bari babashije kwitabira ibirori bidasanzwe byo guherekeza umubyeyi tate wa diyoseze ya Goma Faustin Ngabo. Ni ukuvuga ngo kuva ino diyoseze yabaho imaze kubona abasenyeri bane. Ni abasenyeri bane bamaze kuyinyuramo, bamaze kuyiyobora, ariko babiri nibo bamaze kwitaba Imana. Ab'Imana imaze guhamagara ni babiri, aho Muzehe Faustin Ngabo yitabye Imana ku myaka 90. Muri kumva ko nk'umuntu wari warihaye Imana yari akomeye, yari agikomeye, kuko rimwe na rimwe wamubonaga mu modoka n'ubundi yitwaye. Yapfuye ku itariki 26 z'ukwezi kwa cumi, ni ku cyumweru, niwe yabashije kwitaba Imana. Yitabira Imana mu bitaro bya Charité Maternelle bya Kiliziya Gatolika hano mu mujyi wa Goma, aho yitabiye Imana. Musenyeri Ngabo yabaye padiri ku itariki 21 z'ukwezi kwa cumi na kabiri 1964. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane 1974, Papa Jean Paul wa gatandatu amugira musenyeri, niho yabashije kumugira evêque. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa cumi 1974, yabaye musenyeri wa diyoseze ya Goma. Icyo gihe hari amadiyoseze yari afatanye, icyo gihe babyitaga ngo ni diyoseze consacrateur. Ayo madiyoseze yarayobowe na Aloys Mulindwa Mutabeshwa Mugoma Mweru, wari archevêque wa Bukavu. Ayo madiyoseze yaragizwe na Gabriel Ukeki, wari evêque wa Bunia, hakaza na Augustin Fataki Aluweke, wari archevêque wa Kisangani. Ibyo byose byari bimaze kwibumbira hamwe bikora iyo bita consecrateur.
ni ukuvuga ngo Musenyeri Ngabo icyo gihe yaje gusimbura Musenyeri witwaga Busimba. Turaza wenda turebere hamwe uko abasenyeri bagiye bakurikirana, wenda uko lisite y'abasenyeri uko zagiye baba modifiye ahangaha muri diyoseze ya Goma ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1960, ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 1960 kugeza ku itariki 7 z'ukwa 9 1974, ukumva ni imyaka 14 yo Musenyeri Joseph Busimba yayoboye diyoseze ya Goma. Ni wayiyoboye imyaka 14, ariwe wabaye uwa mbere mu babaye abasenyeri b'abirabura bayoboye diyoseze ya Goma. Kuva kuri 25 z'ukwezi kwa gatanu 1974 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2010, donc 1974 kugeza muri 2010, Faustin Ngabo yabaye musenyeri wa diyoseze ya Goma, ayiyobora imyaka, urumva ko ni imyaka 36 yayoboye diyoseze ya Goma, imyaka 36, ni imyaka myinshi. Ukumva ko yagiye ku busenyeri agifite imyaka mike. 2010 kugeza 2019, Musenyeri witwa Theophile Kaboyi Ruboneka niwe wayoboye iriya diyoseze ya Goma. Ubu ngubu nawe akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. 2019 kugeza uno munsi turimo, yaje kuyoborwa na Willy Ngumbi Ngengere wari uvuye kuyobora diyoseze ya Kindu, aza kuyobora diyoseze ya Goma. Kumva ko ni gutyo abasenyeri ba diyoseze ya Goma bagiye bakurikirana, uko niko bagiye bakurikirana. Joseph Busimba Nikararanga yabaye evêque wa Goma muri yabaye diyoseze wa Goma, evêque wa diyoseze ya Goma, aza gukurikirwa na Faustin Ngabo. Angaha wenda nk'uko muri kumeza kubibona, diyoseze ya Goma, Faustin Ngabo yayivuyeho ifite amaparuwase 36. Hari amadiyoseze yari mu mijyi n'andi madiyoseze yari mu cyaro, ariko kugeza ubu ngubu ubona ko nako amaparuwasi yari mu cyaro, ubona yuko amaparuwasi n'ubundi akomeje kugenda yiyongera isaha ku isaha. Hari amadiyoseze yohereje aba evêque baje gukurikirana imihango yo guherekeza Monseigneur Faustin Ngabo yaturutse mu Rwanda. Harimo diyoseze ya Byumba, diyoseze ya Ruhengeri, diyoseze ya Nyundo na diyoseze ya Butare.
ndetse n'inama y'abepiskopi mu Rwanda ikaba bohereje delegation n'abandi bihaye Imana bakorera mu Rwanda bavuka muri Congo, nabo bakaba baje mu bihugu bigiye bitandukanye, Tanzania, Kenya, Uganda, u Rwanda n'ibindi bihugu by'i Burayi byagiye byohereza abihaye Imana. Habaye ikibazo cyaje kugaragazwa na Willy Ngumbi. Willy Ngumbi niwe evêque wa diocese ya Goma. Willy Ngumbi wabaye evêque wa diocese ya Kindu, ariko akaba atari mu abo bita ngo ni abapadiri b'abadiyosenze, wari mu bamisiyoneri. Yakomejwe guhabwa gukomezwa, barabizi, confirmation na Musenyeri Faustin Ngabo. Niwe waje no kumuha ubupadiri, nyuma aza kumusimbura, ariko harabanje undi. Yagaragaje ikibazo kiriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anagaragaza impamvu abasenyeri benshi n'abandi bihaye Imana batabashije kuva mu gice kiyoborwa na FARDC kugira ngo babashe kugera mu gice kirimo Alliance Fleuve Congo ma 23, kuko igihugu gisa naho cyamaze kuba divizemo kabiri. Yabigaragaje Willy Ngumbi agaragaza ko na archevêque wa Kisangani kugira ngo ave Kisangani aze kuza hano mu mujyi wa Goma yagombye kujya kunyura i Vatikani. Nibyo byamukereje bituma aza kuhagera akerewe, arahagera ku mugoroba w'ejo bakimara gushyingura Monseigneur Faustin Ngabo. Monseigneur Faustin Ngabo akimara gushyingurwa niho uriya musaza yabashije kuhagera. Murabizi ko ikibazo cy'indege nacyo gihari. Banagaragaje uburyo abihaye Imana bo mu Burundi kugira ngo babashe kuza muri Congo bibasaba kugira ngo bace mu gice kirimo FARDC cyangwa bagaca mu Rwanda. Ubona ko hano mu biyaga bigari ibintu bitameze neza, byashoboraga no kuba byabyara izindi mpaka. Bo bahitamo guca, baraceceka, nkabasha kuva mu Burundi ngo baze guherekeza Monseigneur Faustin Ngabo, tate w'abepiskopi hano muri Afurika yo hagati. Bagiye bavuga uburyo Monseigneur Faustin Ngabo yayoboye umuryango wa Senko, inama y'abepiskopi ba Kiliziya Gatulika hano muri Congo, imirimo yagiye akora, imirimo igiye itandukanye. Nubwo Kinshasa yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha abakristo ba diocese ya Goma, na delegation yavuye Kinshasa yatumwe na Kinshasa ngwize muri bino birori bya nyuma byo guherekeza tate Faustin Ngabo. Abayobozi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bari bahari. Twavuga coordinateur wa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa, uwungirije Bertrand Bisimwa, akaba nariwe perezida wa M23, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Erasto Musanga Joseph, Honorable Moise Nyarugabo wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Marcel, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo muri guverinora provinciale ya Nord Kivu ndetse n'abo muri Alliance Fleuve Congo bagiye batandukanye. Abo bose bari bahari mu birori byo guherekeza bwa nyuma umuyobozi w'ikirenga Monseigneur Excellence Faustin Ngabo, évêque wa diocese ya Goma. Ni ukuvuga ngo kuva muri 92 kugeza muri
Monseigneur Faustin Ngabo yayoboye Conference Episcopale d'Afrique Centrale, yoyo nono yayoboye Senko, Conference Episcopale du Congo, kuva muri 85 kugeza muri 90, yayoboye Conference Association de Conference Episcopale de l'Afrique Centrale. Uri kumva ko yabaye umuyobozi ugiye ukomeye cyane ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Afurika. Yapfuye afite imyaka 90. Association zo mu miryango y'abahema ndetse na famiye y'abahema, kuko nawe akomoka mu bahema, zaje nazo zitanga ibyiyumvo ndetse n'uburyo bababajwe n'urupfu rwa Monseigneur Faustin Ngabo. Anga rero Imana ikomeze kumwakira kandi mutuze mubayo, agiye kwicara iruhande rwo Imana Data ishobora byose, agiye kwicara iruhande rwa muzehe Imana, bicare bakomeze kuganira kandi bakomeze kumererwa neza mu bwami bw'Imana. Imana ikomeze imube hafi kandi abasigaye bakomeze guhumurizwa. Imana ikomeze uhumugisha abifatanyije n'abandi muri biriya birori bidasanzwe byo guherekeza muzehe Faustin Ngabo. Dukomeze dukurikirane, Imana ikomeze idushoboze kandi ikomeze tube hafi. Aha rero murabibona n'ubundi n'ahandi abantu basa naho bamaze kujya gushyingura, kujya kubika Musenyeri Faustin Ngabo. Abizi ko Imana ari igikorwa navuga cyabaye mu buryo bwiza. Aba ni bamwe mu bihaye Imana, murabibona hano ni korali cyane, bano ni abihaye Imana n'ubundi aho yarari. Izi ni indabyo zagiye zishyirwaho, murabibona n'ubundi, ariko ubona ko Kiliziya Gatolika rwose uburyo yubatsemo ari uburyo navuga bufite agaciro kagiye gakomeye. Ubona ko nta muntu wihaye Imana cyangwa undi wese ubona rwose yagiye nkurikirana. Hari abavandimwe twavuga nka Padiri Etienne nakurikiranye uburyo yashyinguwe, ariko ahangaha ubu uko mubibona ino ni bita sanctuaire d'adoration, anariwe n'ubundi yabashije kuba agiye kubikwamo, yagiye kubikwamo sanctuaire d'adoration, aho Musenyeri wundi wamubanjirije Faustin Ngabo, Musenyeri wa kabiri, ubona yuko yabaye Musenyeri wa kabiri wa diyoseze ya Goma, niwe wabaye wa kabiri wa diyoseze ya Goma. Yanayoboye igihe kitari gito, imyaka myinshi cyane. Akaba abapadiri b'abapadiri muri diyoseze bahurije mu maboko ari benshi cyane, ari benshi ku buryo byababarura bose. Urabona ni abapadiri, ni abihaye Imana, bose ni abihaye Imana. Ubona yuko bagiye bamunyura n'ubundi mu maboko, bagiye bamunyura mu maboko akomeye, bagiye bamunyura mu maboko rwose mu buryo ubona bushimishije. Abihaye Imana bo ni benshi baje guherekeza Monseigneur Faustin Ngabo. Ibindi bintu bigaragara rwose cyane, kuko aba bose ni abihaye Imana. Gusa ntabwo ari buri wese ugomba kugera aho bagiye gushyingura umuntu, aho bagiye kumubika, ahubwo bagira abatoranyijwe. Abo batoranyijwe nibo bajyayo na photographe na apareye ntaki. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu wemerewe kuba yajyayo uretse abatoranyijwe. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Bwana
bahari usanga Erasmo kugeza amahirwe yo kwinjira yo kujya gushingura kuri Musenyeri Komine Nanga Bertrand Bisimwa, Honorable Moise Nyarugabo n'abandi bagiye batandukanye hano muri Alliance Frere Congo, abona abagiye amahirwe yo kugira ngo bagire nabo bajye gushingura kuri Musenyeri Faustino nabo abawenda ndabonamo hari abapadiri n'ubumizi, ndabonamo abapadiri ndetse ndabonamo abapadiri Patient, abandi bagiye batandukanye ari ahangaha rwose ubona ko baje guherekeza umubyeyi wabo. Gusa wenda n'ikindi nababwira ni uko mu yandi maparuwase agiye atandukanye ya diyoseze ya Goma hari kuberamo misa, uvuga ngo hari kuberamo misa n'ibindi ziriho misa zo kumuherekeza amaparuwase yose agize diyoseze ya Goma, hari kuberamo misa zo guherekeza uwo musaza wagiye wari ukunzwe n'abantu, wakunzwe n'abaturage cyane, ubona ko ari umusenyeri wagize ibintu byiza yageza ku bantu kuko ntabwo yigeze agira ikintu cy'ivanguramoko, nubwo ntibaharaniraga kugira ngo abantu bakomeze kubana mu buryo bwiza, abantu babane hatabayemo ivanguramoko n'ibindi ubona ko byibasira abaturage ndetse akomoka mu bwoko bw'abahema, ariko ni umwe mu bagiye igihe cyose bashaka gutubya ibintu byagiye bibaho, ibintu bijyanye n'ivangura ry'amoko, ibintu bijyanye n'ubwicanyi bwagiye buba cyane hano muri Nord Kivu na Sud Kivu ndetse no muri province yindi hano yabaye Ituri, ubona ko ni umwe mu bagiye babirwanya cyane ndetse rimwe na rimwe bakamwambika n'ayandi masura, ariko ni umwe mu baharaniye amahoro arambye. Musenyeri Faustin Ngabo ni umwe mu basenyeri bashobora kuba baratanze poromosiyo, ntabwo ni poromosiyo ariko si poromosiyo kuko hari abapadiri benshi babaye abapadiri bamunyuze mu maboko, ku buryo uri musenyeri w'ubu wa diyoseze ya Goma Musenyeri Biringu nawe yamunyuze mu maboko, yamuhaye isakaramentu ryo gukomezwa, amaze kumuha isakaramentu ryo gukomezwa, nyuma aza kumuhereza n'isakaramentu ry'ubusaserdoti, akaba n'umwe n'ubundi mu abo bamwakiye n'ubundi ari kugera ahangaha aje kuba musenyeri w'ino diyoseze ya Goma. Ibyo ni ibintu rero ubona ko ari amahirwe yari akomeye ari n'umuntu nakuba wagejeje ibintu by'iterambere, ibintu by'amajyambere byagiye bibaho cyane, yaba amashuri, yaba ibitaro, amahopitale, ubona ko yabigira aragenda arabyubaka, yubaka amaparuwase menshi ku buryo ari umuntu w'ingirakamaro ukomeye cyane muri diyoseze ya Goma. Imana ikomeze ituze aheza, ariko turakomeza dukurikirane ubundi uko byitwaye n'uko bimeze n'ahandi. Murabizi ko tubagezaho ubundi ibijyanye n'intambara, ariko uno munsi twayagiye sanctuaire d'adoration hano i Goma, aho turi guherekeza Musenyeri Faustin Ngabo, umusaza rwose ugomba kubahwa, umusaza wagize ibyo yamariye abantu, ibyo yakoze byiza rwose. Imana mwakire kandi ikomeze ituze aheza, Imana imuhe umugisha kandi imwakire bayo. Murabizi ko abantu benshi kugira ngo babyakire biba bisa naho bigoranye, ariko kubera umutima ukunda, ndahamya ko Imana ishobora byose yamaze kumwakira kandi
agaciro ke n'ibyo yakoze, Imana yamwakiriye, dukomeze tumwakire kandi tuze